Aribadisera mafungwa SABC uva pano Auckland Park, Johannesburg twi mafungwa maurwane nga chino chifingwa kea. Managed to employ plus or minus 350 people who are laborers and or permanently, as we may say. Shango liko pembelera tenderano mbiswa ya mboporowo. We have been complaining on the issue of the drainage systems in municipalities. Baba mubuso wavundo KwaZulu-Natal bari bakuvera phanda na limezo zabo za wana kuzura chote kabatu bakwama yaho ngamidalo. From both sides there must be a compromise. This is not a matter that must be resolved by court. The family must compromise. Minister wa Bulezani na Mangoma Shango Bernard Lamula bakweta kwerero ya uri bamuta wa lungu na mubuso wa Zambia bashuka fano ngambulungo ya president wa kare wa ilo Shango Bo Edgar Lungu. Nda madeko na ndi nyarungamani mufandirani arabadisera mafungo pano ka SABC2. Utoranga ushaute bidziwa atenderano mviswa yambo porowoka na Freedom Charter nga lihoro la ANC zikuvisara kagara ubarerwa lihoro ilo kautebedzera zitengwa zibiri tenderano mviswa yambo porowo yamba uri batu batokobeka na rufumo rwa Shango naona mavu adokobeka nyiwa bukati habazura hapo fezi na ozoraro barema badano Shango bakadebaru shikara ekonomi na hone bolibana na ndale ya mavu auzira kao na bulimi na Shango likopembelera ngwa ya bufumisumbe. The preamble of the 1996 Constitution recognizes the imperative need to heal the wounds of the past through redress, while Section 25 of the Constitution provides a framework for land reform and food security. In terms of land restitution, we created the Commission on Restitution of Land to solicit, investigate, as well as attempt to resolve land claims. On the agrarian reform, the agricultural output has more than doubled and exports grew 5 times between 1994 and 1994. Musi lino Shango likopembelera mingwaha ya fumisumbe ya utenganiziwa tenderano mviswa yambo porowoka na Freedom Charter mangwa mazengano abazirapo ari kufanira omandafadziwa batu bobiyerwaho ngambeka na mushumo ya mubuso ya humisela mavumu rawo kabana bao uitero sikara chitengwa chabuna cha tenderano mviswa yi tayarero ya bufumbuzi ya machireni yosi ya uchiba na ubura pasi ya zimwe burasi ze batu banewa murawo hune bamwe bakosora mubuso kausanekeza chomezo zorenganao. Vadzirapo bapalama kuleke oshuma zingomo obuyoswikera basinyesezwa mavu abo murawo nahone ndi bamwe batothoma bebabuyerwa nga mavu aya bupobu butsini na bugarapuka Paulo nahone vadzirapo aba bakutangana na kedu kuranesa ya oshaya mishumo nahone nga mavu aya vokonusika mishumo ishika wa madana mararu na 5. We are 27 out of this balloted 27 we have managed to employ plus or minus 350 people who are laborers and or permanently, as we may say, and we estimate that maybe out of that 350 we might be benefiting out of 400 or more than 500 households. Uwana chikala cha ushuma chipida cha mavu zikadiba kedu kuranesa kabamwe bebaitambiro zoraro bachimiswa sa CPA bodondo wa mavu nga ngwa girimbiri maro fedzi nga ngwambo wadzikakati dzanga ngomo zwa bara kabakala re ditela ke batho ba batlang ba tšea ditene le batho ba ba iphanyona. Some people help themselves to our land and we report them. Officials take their side and our forefathers died for this land. Rena ka gara place bokwa ba ra golwa rena le bo marena rena ka go bona gona le development. We have so many plans for this land. Our land is so rich but we are not benefiting from it. Hektara jisiko zigide zwa fumbirisumbe tsini na bugarapuka Paulo na zone zona chedzwa bazirapo ba muvundu wa makuleke zoraro bachimiswa cha CPA obotsi budza bana bakwita mbirori
vha ṱoḓe vhaḓivhi makone. When we go the process of claiming the land, we must know that this claim does not belong to an individual or the traditional leader or maybe the royal house. It belongs to every member of the community. Vachimiswa chilangula mbilo kha vundu la Limpopo na Mpumalanga na Northwest vari una zwinzhi zwine zwo toitwa kha u pfumbudza vhaiti mbilo. While others suffer from destroyed or stolen infrastructure, additionally, beneficiaries often struggle with managing their land due to lack of training and support. This mismanagement is further exacerbated by the government's failure to provide essential training in business and farm management, as well as agricultural skills. Naho hono ḓifhela miṅwaha na tshivhalo ya thendelano mbiswa ya mbofholowo, liṅwalo li a ḽi athu vha mbekanyamaitele ya muvhuso naho ḽo ṱanganedzwa u mona na shango. Mushumoni wa koda wa nyambedzano za lushaka kana National Dialogue u fanela ya maanḓa vhadzulapo siani ḽa u tandulula khaedu dzi livhanaho na ḽino shango u ḓi tou fana na thendelano mbiswa ya mbofholowo ya ṅwaha 1955. Izwi ndi u ya nga minista wa kale vhane vha vha muhali wa mbofholowo Ronnie Castles musi hu tshi khou elelwa miṅwaha ya 17 ya u ṅwaliwa thendelano mbiswa ya mbofholowo kana Freedom Charter. Miṅwaha mivhili phanḓa muṱangano wa lushaka fhaḽa Cape Town, Soweto nga ḽa 27 ḽa Fulwi 1955, ḽioro ḽa ANC, Indian Congress, Communist Party, madzangano a vhashumi na vhadzulapo vho ḓo dzhena fhasi vha ya vhathuni mona na shango u ya u pfha makumedzwa avho. Mulila mbofholowo Vho Ronnie Castles vho zwi ṱalusa sa maitele a vhuṱali na gundo. People were organized in every part of the country, as I've mentioned, and came up with their ideas, some just simple and basic, like I want a job, or I want to open a business in the township, I don't want to carry a pass, I want my children to get decent education, I want to be treated equally and have dignity, I need a decent house, I want a plot of land. We want more strength at the factory floor. We want, as Africans, to be able, like whites and even Indians, etc., to have the right to collective bargaining, setting up trade unionism, etc., etc. This was very seriously undertaken. Vho Castles vari muṱangano wa nyambedzano wa lushaka u tea u edza zwe zwa itwa phanḓa musi hu tshi ṱanganedzwa thendelano mbiswa ya mbofholowo. Relation to this national dialogue, where are the people leading it who represent the trade unions, the unemployed, the youth, the downtrodden? It's got to be the leading element. There are so many celebrities there. And, you ask, well, who are they representing? It's very nice to have Siya Kolisi there. He's loved and he's proved himself in the rugby arena. There's so many other sports people there. There's a Miss South Africa there. Where are the shack dwellers leaders? Where are the marginalized leaders? And the key point that eminent group has to immediately consider is how to ensure that those representatives come in. Vho Castles vari arali muṱangano wa nyambedzano wa lushaka wa tshimbidzwa zwavhuḓi, izwi zwi nga fhaṱa lushaka lwo khwaṱhaho lwa Afrika Tshipembe na u tandula thaidzo dze ḽino shango ḽa livhana nadzo. Mulangadzulo kana tshipikara wa khoro ya ḓorobo ya Tshwane Vho Mncedi Nzwanana vho ponya ḽikumedzwa ḽa u shaya fhulufhelo khavho nga ḽihoro ḽa Democratic Alliance. Vakhanselara vha ḓana 14 vho vota vha tshi khou hanedzana na ḽikumedzwa iḽo ḽa u bviswa a Vho Nzwanana ngeno vha 12 vho vota vha tshi khou tikedzana na ḽikumedzwa iḽo. Ḽihoro ḽa DA ḽi khou vhona mulandu Vho Nzwanana wa u tshimbidza madzulo a khoro iyo nga nḓila dzi si dzavhuḓi u bva Tshambamahoḽa. Vha muvhuso wa vunḓu ḽa KwaZulu-Natal vari vha khou bvela phanḓa na ndingedzo dzavho dza u wana vhudzulo ha tshoṱhe kha vhathu vha kwameaho nga miḓalo. Mulanga vunḓu Vho Thami Ntuli vho ḓivhadza maswa malugana na ndingedzo dza u thusa vhathu vho kwameaho nga miḓalo ngei Durban. Vho Ntuli vari tshikwama tsha zwiwo tshi langulwa nga muvhuso wa lushaka zwine zwa ongolosa u dzhenelela a muvhuso wavho wa vunḓu. Vunḓu ḽa KwaZulu-Natal ḽi kha ḓi livhana na masiandaitwa a mutsho wa miḓalo. Mathomoni a uno ṅwaha ho lovha vhathu vha 2
ha dovha sala huna tshinyalelo khulu vhukuma kha tshomedzo. Vhupo he ha livhana na tshinyalelo khulwane vhukuma hovha vhupo ha Midlands hune ha vha tshipembe ha vunḓu la KwaZulu-Natal. Vhege mbili dzo fhelaho mutsho wa mvula dza maḓumbu wo sia miṱa i paḓaho ḓana i sina mahaya. Hu kha ḓivha na vhathu vha sala vha sina mahaya nga ṅwambo wa miḓalo nga ṅwaha wa 2022 vhane vha kha ḓi dzula fhethu ha tshifhinganyana he vha iswa hone nga muvhuso. The challenge is that the fund disaster is at a national level. We have to apply as the province, and it would be better if it can be brought back to the provinces so that the intervention will be immediate. Muvhuso wa vunḓu wo vhetshela thungo masheleni a linganaho milioni dza maḓana mavhili fumbili sumbe a u tandulula tshinyalelo yo vhangwaho nga miḓalo ya zwenezwino. We are of the view that the funds, because they have been given to municipalities, they are being spent in the right way. Kha zwikwamaho matshelo ha bannga ya Ithala Vho Ntuli vha ri vho lindela u pfa tsheo ya khothe. We are waiting to hear the appeal, which will then determine the fate of Ithala. Minister Vho Ntuli vha ri ndingedzo dza u phulusa bannga iyi dzi kha ḓi bvela phanḓa. Muvhuso wa vunḓu la Eastern Cape uri tshinyalelo yoṱhe kati mveledziso yo vhangwaho nga miḓalo ya zwino i a fhira masheleni a randa dza biḽioni 5. MEC wa muhasho wa mavhusele Vho Zolile Williams vho ṋekedza maswa malugana na tshiimo tsha miḓalo iyo ngei Mthatha matsheloni a ṋamusi. Vho Williams vha khou khwaṱhisedza uri tshivhalo tsha vhathu vho lovhaho miḓaloni iyi zwa zwino tshi kha vhathu vha ḓana na muthu muthihi ngeno mafulo a u phulusa na u londa a tshi khou bvela phanḓa. Ri a vhuya sikale zwino ri a vhuya na maṅwe mafhungo fhano kha SABC. Ri vha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2. Kabinete i khou itela khuwela muvhuso wa shango la Zambia khathihi na muṱa wa president wa kale wa Zambia Vho Edgar Lungu uri vha wane nḓila dza u swikelela thendelano malugana na mbulungo ya avho president wa kale. Kabinete i khou amba uri Vho Lungu vha fanela u ṋewa mbulungo ya maimo a nṱha u ya nga vhuimo havho sa president wa kale. Khothe khulwane ya Pretoria yo imisa zwa u vhulunga ha Vho Lungu fhano Afrika Tshipembe mulovha. Minister ofisini ya President Vho Khumbudzo Ntshavheni vho amba na vhoramafhungo phalamendeni ṋamusi nga he zwa rerwa nga hazwo muṱanganoni wa kabinete mulovha nga Ḽavhuraru. Vha ri kabinete yo ṱanganedza tsheo ya khothe. Cabinet has noted the judgment of the High Court of Pretoria interdicting the burial of the late President Lungu in South Africa after mutual agreement by the parties. Cabinet urges both the Lungu family and the government of Zambia to use the opportunity granted by the High Court to find each other to ensure a dignified burial of the late president in accordance with the honors befitting a state president. Kha mafhungo a kwamaho mashango a nnḓa, minista vha ri kabinete i khou ita khuwelelo ya uri nndwa ya vhukati ha shango la Iran na Israel i fhele hu tou dzulwa fhasi u fara nyambedzano nga nḓila i re mulayoni. Cabinet is deeply concerned about the escalation of hostilities between Israel and the Islamic Republic of Iran, along with airstrikes by the United States of America. Cabinet calls for an urgent de-escalation of hostilities, restraint, and full compliance with international law by all parties to prevent further human suffering. Vho Ntshavheni vho dovha hafhu vha amba nga zwikwamaho themendelo dza khomishini ya u thubiwa ha muvhuso nga vhathu vha nnḓa. The key highlights include asset recovery linked to the state capture increased from 2.9 billion in October 2022 to 11 billion by March 2025. The overall target is to recover almost 50 billion rands when the implementation is concluded. Minister vho khunyeledza nga u tsivhudza lushaka nga mutsho wa mvula dza miḓalo kana u rotholaho lwo kalulaho. Minista wa muhasho wa vhushaka na maṅwe mashango Vho Ronald Lamola vha ri kha hu vhe na thendelano vhukati ha muvhuso wa shango la Zambia khathihi na muṱa wa president wa kale wa shango Vho Edgar Lungu malugana na mbulungo yavho. Khothe khulwane ya Pretoria yo imisa mbulungo ya Vho Lungu mulovha. Vha muvhuso wa shango la Zambia vho swikisa khumbelo khothe ya u imisa u vhulunga ha Vho Lungu fhano kha ḽa Afrika Tshipembe.
We think as the South African government that from both sides there must be a compromise. This is not a matter that must be resolved by a court. The family must compromise on certain issues which they can engage with the Zambian government. The Zambian government must also do the same. And from my engagement with the Zambian government, they said they are willing to engage with the family to find common ground. So I hope that this holding may give both parties an opportunity to engage, find common ground, and resolve this issue amicably. Vanhu vasvobva zvitirikini zvopambana nawo umwana anovhundira Limpopo vakotaisa mbero dzavo malugana namavarivare azviito zvavuwada nachidhivano zvichida kautoriwa havathu vane vakushuma zvikurunisa vatusi vavadededzi. Izvi ndi chipida cha rutaro rutano rwa fulo la muhasho wa pfunzo dza fasi la mushumo line lava chipida cha mbekanyamushumo ya presidente wa shango la usika mishumo. Vaswa ava vakurira hune vari miraḓo ya kurumbusi dza zwikolo khathihi na vhadededzi vakothora vana vavo mashaka khathihi na dzikhonani ngeno vha songo tevhedzela nḓila dzone. Chipida cha vhutanu tsha fulo la muhasho wa pfunzo dza fhasi la mishumo ḽo pika kha u sika zwikhala zwa mishumo ya zwigidi zwa maḓana mavhili kha vhaswa vhane vha vha tshi khou shuma u thusa vhadededzi u mona mavunḓu a ṱahe. Fhedzi u khou ṱama mavharivhari a uri nḓila ine vhaswa avha vha khou tholiwa ngayo a si yone, hune ha pfhi hu khou ṋewa vhathu maimo zwi songo fanela. Re hirilwe ka di 6 ja June ka ra hiro ba tloka bothata ba re. We were employed on the 6th of June, and just 3 days into our work, we were told to stop working and go home. They informed us that our contract had been terminated because the correct procedures were not followed. We are unsure how this is possible as we all went through the entire process. This the year got 12. There is no assembly in the class environment because the office. Mavharivhari ononga anea a khou pfala vhona ngei muvhunduni wa Marumo Fasi vhuponi ha Tzaneen. As the youth of Marume Fato, we applied for the education assistant post, but we were never given a chance at our school due to nepotism. Some individuals employed their wives, friends, and relatives instead. To make matters worse, some of us were even asked to pay money in exchange for employment, which is completely unacceptable. Vha muhasho wa pfunzo vunḓu la Limpopo vha ri a vha ngo ṱanganedza muvhigo malugana mbilaelo nga kha ḽiṅwalo. Vha khou humbela uri avho vhane vha vha na mbilaelo vha livhise zwililo zwavho kha ṱhoho ya muhasho. So the process was irregular and nullified. This is because there was a grievance letter. Upon the receival of the allegations, the department via the circuit manager investigated. Mavharivhari aya o takusa mbilaelo nga u sa bvela khagala musi zwi tshi kwama u tholiwa ha vhathu vha no thusa vhadededzi zwikoloni. Vhaṅwe vhaswa vha khou bya uri hu itwe tsedzuluso dzo fhelelaho kha fhungo iḽi. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi na rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rand 72 cents, bond rand 24 rand 32 cents, euro rand 20 rand 76 cents, pula Botswana di 1 rand 32 cents. Mikobe pala GSE Intel. Kasvira za musuku ndi 3,118, platinum di 1,390, oil singo kunekiswaho di $68.32 ngafagi. Aiwa, anamusiri agadzene pa dzibura Nigeria uyatewela na mucho. Madekwa na vudi ndende. Loko
kola kwa taneza nepo ya nuzo zondo kulavesa nyimile sha muchuma ndiko anaona kala machero ndakora ko bana mboro za mu ya rotola kezi no dijina ngo mshangoni pezi aziko sia mchuna ko vera panda wa mvura dzinza ko unazo nema ndane pala opone kapa kataka hospital zo kola zo vunila bora ndano Northern Cape nakatina mvura ziri ko dofara zo hospital zo nazo za chipembe oni chakala machero ko dofara ono mvura dzedzi zo dofara vera panda naona hospital zo bora zo vaduva kataka hospital zo dibula zo vunila bora ndila Eastern Cape oni mvura kezi la ko dofara zo na zo vera panda naona pala opone kapa na mchoma kole asungutanya hote hospital zo bora nizo chipembe zo vunila bora ndila Northern Cape oni udibana tsidzo dzinza waone ndo kusimbisa udibana mu yona do kudziro zinemanda una do siona magabero kaphenela shango ya kwabera kati na chipembe hone ara doko na bana madumbukela hospital zo bora ndizo phenela shango ya chipembe kati na hospital zo bora ndizo vundulina bora ndila KwaZulu Natal kala machero ko do fara mchofara no uyu udo kwala bera hospital zo bora ndizo phenela shango vado one kona mionula na do kubudzira bado kwa siona magabero ka chipida hospital zo nizi petse aso zino ro bodivera panda rambo de labesa mrotho na mpiso uchikalo nga degree Celsius mon lot Africa chipembe riko tumanga vundula shino bana vundo la Gauteng na kono ukolo mchore bora do kuma pala durubonza Pretoria Broken Spirit katina pala Johannesburg oni achaka vundula ya vundula Lipopo koro nane fa ukolo mchore bora udo dudira stuku pala msina adura stuku pala durubonza pala lekati na mchona wa dorotra pala duruboni na bora ndia plukwane pezi achaka vundula bora ndi vundula Mpumalanga hapa alikuwa mchona bora nane fa kora mchona bora udo rotora pala Mashishing na pala Middleburg kati na pala Malahleni achaka vundula bora ndi vundula KwaZulu Natal hapa alikuwa mchona bora naone udo di rotora pala Ulundi kati na pala Freehead mchona bora alikuwa temperatures pasi kuma pala Ladysmith na pala Peter Marisburg matar chaka vundula lebora ndi vundula Eastern Cape hapa alikuwa mchona bora udo kuma pala Komani za suka ka 11 kati na 7 pala Malitswai resongwangwa na 13 pala Pano Joli chaka vundula Western Cape na ne parko ra mchona bora udo kuma unazo suka ka 14 pala Durban Cape Town kati na 13 pala Worcester kadwa para zwana kezla tsira 15 pala Mossel Bay oni chaka vundula bora ndi vundula Northern Cape hapa alikuwa mchona bora nane fa kula mchona bora temperatures pasi kuma unaweza do ta 10 pala Carnarvon katina 9 pala Springbok katina 11 pala Kimberley kavundula Free State one alikuwa na rendi mchona bora nane fa kula mchona dorota kuma pala Sasolburg Bothaville na pala Kroonstad unaweza do suka pala ka 11 matazo zino ribote petsa vundula shule bora vundula Northwest na kwa rendi mchona bora na kwa mchona dorota kuma pala Rustenburg zasuka ka 15 zata 13 Mahikeng katina 13 pala Freiburg matango angereza barata katavra la mucho zora farazo ni madagora nganotere udapsi kwa bode nda